I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip na mom kanalu. Danas radimo jedan mali giveaway. Nije nešto veliko, ali koja igra Agario, nadam se da će mu se svidjeti. Sad ću vam pokazati, radi se o Agario accountu, 70. level, ja više neću igrati Agario, dosadio mi je, tako da sam sad stavio na ovaj giveaway account. Sve što trebate da uradite je da lajkujete video, komentarišete i napišete u komentare od 1 do 30 broj i 25.3.2016 ću proglasiti pobjednika, pa ćemo vidjeti ko pobjedi. Evo vidite, 70. level. Neću puno sad pričati, kao što vidite meni buguje i zbog toga neću da igram mnogo. I eto, ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako jeste ostavite like, share i subscribe i vidimo se 25. da proglasimo pobjednika. Pozdrav!